انا عايز ابيع الخاتم ده. ايه ده؟ ده مش فضه اصلا. ازاي يا عم؟ انت عارف الخاتم ده بكام؟ انا شاريه 500 جنيه. ده عندي انا ب 75 جنيه. عندك انت بايه؟ اهو. بص يا عم ده عليه دمغه وعليه ختم يا عم. عليه دمغه بقاله شهرين وعليه معايا ما ختم. غيرش لون. وما بيغيرش لون. مش هو ده هو ده؟ ايه؟ هو ده صح؟ ايوه. بص كده مكتوب كام؟ 75 جنيه. قلت لك قبل كده ما تتعاملش بفضه غير عند وزير الشياكه عشان ما يتنصبش عليك. انت شايف العروض اللي انا عاملها لك دي؟ بسم الله ما شاء الله. العرض ده ميكرو، كل المقاسات من 18 ل 22. اي عرض في دول 3 قطع ب 250 جنيه. ومش شكل ولا 2 ولا 3 ولا 10. بص كده معايا واحده 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 واحده. بص واحده واحده. ايه الموديل ده؟ فيرزاتش. ايه الموديل ده؟ بالانسيال بتاعه. بجيب لك طقم اعمله لك شياكه. طقم شياكه شبه الفضه بالظبط، بس يا ريت محدش ينصب على حد عشان الناس بتشتري الشغل من عندي وبتروح تبيعه باسعار فلكيه. بص الموديل ده شغل عرسانه صح. عرض ده اسمه عرض العريس. طقم خاتم لوكس اي مقاس وانسيال لوكس. بص تفاصيل الانسيال. ايه الحلاوه دي يا عم؟ 3 قطع عامل 250 جنيه. ايه الشياكه دي كلها؟ العرض ده مش حتى نفاذ الكميه. العرض ده شغال معاك في اي وقت تجيلي. العرض ده شغال معاك ب 250 جنيه 3 قطع عند وزير الشياكه. ما تعملش مع حد ممكن يضحك عليك.